Gledate oddajo Klepet ob kavi. Hvaležno pozdravljeni. Gledalka nam je poslala tole čudovito fotografijo, ki jo pokažemo v tej rubriki Ponos dneva. Ponosna je na svoje drhteče, cvetoče rožice, ki tako lepo rastejo na njenem vrtu. Smo pa prejeli tudi tole fotografijo, tudi tale ponos starejše gospe, ki je rekla, da si je privoščila končno nekaj zase, da ni imela velikokrat v življenju to priložnost in možnost. Privoščila si je tale čudovit in krasen nasmeh. In takšen nasmeh je vsekakor nekaj, na kar smo lahko ponosni. Zakaj? Zaradi tega, ker za takle nasmeh je potrebno velikokrat slišati kakšen zvok že? Kakšen? Ja, tale zvok. Nihče ga ne mara, zobar, zobozdravnik, usta je treba dati narazen in Bog ve, kaj vse se dogaja. No, zobozdravniki danes vendarle tisti napredni delujejo na drugačen način. In danes imamo v oddaji Klepet ob kavi za vas perfektno novico, ki jo bosta posredovala dr. Trampuš in pa dr. Maldini. Skupaj sodelujeta in res ponujeta novodobne pristope k zobozdravstvu. Govorili bomo namreč o anesteziji. Dr. Trampuš, dr. Maldini, lepo pozdravljena, dobrodošla. Dobar dan. Prve anestezije, ki so se uporabljale, brala sem, so bile marihuana in opijati. Opium. Opium. Verjetno tudi alkohol, ne? Gore od toga. Danes je zadeva drugačna in nasploh smo sanjali leta nazaj, da bi pri zobozdravniških posegih bila možna ta anestezija kot takšna. Na kakšen način, dr. Trampuš, to izvajate? V kakšni anesteziji mi govorimo? Se človek ničesar ne zaveda, samo zaspi in se potem zjutraj zbudi oziroma ko je končan postopek? Pa kako je s tem? Na neki način ste u stvari u pravu. Dakle, danas kad je u stvari jedinica vremena, sekunda u našem životu, posla i svega, kad se mi moramo vraćati jednostavno našim svakodnevnim zadacima i zadaćama što brže, zahtjevi pred nas, stomatologe, su stavljeni veliki ako želimo imati odmah osmijeh, odmah rehabilitiran taj naš zagriz, osmijeh i sve ostalo što ide, znači sve naše zube u jednom danu. Takav postupak zahtijeva opsežan kirurški proces ukoliko se radi o bezubom čovjeku i naravno to nisu postupci koje vi možete izvoditi tek tako u uvjetima običnih lokalnih anestezija jer zahtijevaju da su vam pacijenti jako mirni, da su oni bez stresa, da se ne boje, da nemaju 1000 pitanja, već da vi svoj posao možete odraditi elegantno. Ja. Zbog toga smo danas u današnju stomatologiju uveli takozvanu analgosedaciju. Analgosedacija. Tako je. Znači to je jedan postupak gdje mi pacijenta uvodimo i u jedno mirno stanje spavanja, a opet samostalnog disanja, pri čemu on ne trpi i on je miran, a mi ga još dodatno anesteziramo u području rada. Se pravi, zadet je, po domače povedano. Tako, totalno oduzet. In fajn mu je. In fajn mu je, tak je. Analgosedacija, sem dr. Maldini pravilno se izrazila? Svjesna analgosedacija. Vi ste strokovnjakinja na področju anestezije. V vaši karieri je zares zdaj čas velikih sprememb verjetno, ne? Pa čujte, poznato je jako da strah odlasku stomatologu u ambulantu izaziva u 75% populacije u svijetu. Pa sam ja sad gledala ovo zadnja istraživanja i ispitivanja su pokazala da recimo od 4 odrasle osobe u Velikoj Britaniji jedna neće odgodit će odlazak stomatologu zbog straha, to je takozvana fobija, dentalna fobija koja kad pacijenti općenito pređu prag
anesteziološke ambulante počinje osjećati nesvjesticu, strah, paniku, tjeskobu i tako dalje. Jel? To je bio jedan od prvih razloga zašto je u stvari stomatološka ordinacija otvorila vrata anesteziji. I onda smo sada krenuli i krenula je sama anestezija, to je takozvana svjesna analgosedacija. Znači svjesna analgosedacija to je takvo stanje gdje je pacijent opušten i smiren. On ima sniženu razinu svijesti i ona je potpuno pod kontrolom anesteziologa. Znači on vama, kad gledate tog bolesnika, on izgleda kao da je budan, ali on sam na poziv otvara oči, on odgovara na pitanja, ali je potpuno nesvjestan prostora, vremena, šta se zbiva oko njega, nema straha, osjeća se udobno, ne smetaju ga nikakvi zvukovi, a opet operater može s njim komunicirati u onom trenutku kad mu treba otvoriti jače usta, kad treba bilo koje u samom zahvatu promjena položaja, tako da, a što je najvažnije, bolesnik kad se probudi iz toga stanja, jer čim prestanu djelovati lijekovi, u roku 10 minuta bolesnik se budi iz tog stanja, on se veći dio uopće ne sjeća šta se zbivalo i kakve je faze on sve prolazio. Wow! Znači, Manj črnega humorja, tu bi kdo imel domov za svojega partnerja, ne? Pa ne, mislim, bilo bi to stvarno crni humor. da, ali Krasna, čudovita zadeva, zaradi katere razmišljam, da v prihodnosti ne bo več takšna statistika, kar se tiče strahu pred zobozdravnikom, pred stomatologom. Torej, je zadeva bolj vezana na preteklost, ko so to delali brez nekih pomagal, brez orodij, ki so pripomogle k temu, da se ni tukaj čutila bolečina in te zadeve. Skratka, to gre zdaj vse v preteklost. In neka povsem nova doba, kjer ni prisotno toliko strahu. Vi ste šli pri vaši ordinaciji velike razsežnosti, tisti zvok, ki smo ga slišali na začetku Mi smo stroja. to apsolutno odstranili od pacijenta jer upravo dvije su velike stvari koje u stvari najviše smetaju pacijente. To su neugodan zvuk i neugodan miris. Ja sam odlučio to maknuti iz svoje ordinacije na način što sam u stvari u jednom ugodnom ambijentu kao kafe dnevna soba napravio prijemnu čekaonu. Znači, to je prijem gdje svi naši pacijenti dolaze u prvi kontakt sa nama, sa osobljem i na koncu konca i sa mnom, pa tek onda krećemo od onog popularnog GBDR-a, podaci i sve to što moramo imati u ordinaciji, pa onda snimanje, pa tek tada razgovor o njegovom problemu. Jel? Dakle, tu smo maknuli i one neugodne mirise, neugodne zvukove, nema zujanja, nema ništa što bi vas u stvari podsjetilo da ste vi kod stomatologa. Doktor i pušta profesorica se Maldini, muzika i tako. glede na to, da so ti pristopi, te možnosti v stomatologiji precej novi, so tudi varni. Ja bi se složila da to jesu novi postupci koji se provode u anesteziološkoj ambulanti. Ono što treba naglasiti, to nije samo ugoda za bolesnika, to je i dobro za samog stomatologa, jer s jedne strane imate mirnog bolesnika koji nema neugodu, koji prelazi taj stres operacije u miru i zaboravlja 50% od onog što se barem dešavalo. Stvaraju se idealni uvjeti za operatera, tako da operater može u miru napraviti sam operacijski proces. Jer vi ako imate duže od 20 minuta otvorena usta, već bolesnik ne može imati otvorena usta, nemiran je. U ovakvoj situaciji operater ima optimalne uvjete i može napraviti stvarno jedan prvoklasni i dobar rad. Tako da je to uzajamno zadovoljstvo jednog i pacijenta, kako pacijenta, tako i liječnika. Ko govorimo o sodobnem času, kateri so tisti pristopi, ki so trenutno najbolj groundbreaking, v smislu najbolj novi, ponujajo največje možnosti. Slišala sem za all on four, torej vse na štirih. Slišala sem tudi o možnosti, da v primeru, če ni kosti, da se da v ličnico celo fiksira določene stvari. Znači, to bi bio kao nekakav onaj high end, kao što ste i rekla. Dakle, sam problem se pojavljuje najčešće u gornjoj čeljusti.
Kad me ljudi obično zovu i pitaju kakve su mogućnosti, ja im kažem najbolje bi u stvari bilo da dođete na prvi pregled. Zašto? Jer tada snimamo i onaj rentgen gdje mi na dvodimenzionalnoj i trodimenzionalnoj snimci, dakle na CT-u, ustanovljujemo koliko u stvari pacijent ima ili nema kosti, pa tek onda možemo napraviti nekakav terapijski plan. Kad govorimo o tom high-endu, onda moramo reći da je danas moguće napraviti fiksne zube gornje čeljusti i kad čovjek apsolutno nema čeljusne kosti kao takve. Znači, dovoljno su nam njegove ličnice, kako se kaže na slovenskom, jel? Dakle, jagodične kosti koje su nam onda dovoljne za sidrenje osnove, odnosno implantata koji nose buduće zube gornje čeljusti. Isto tako u high-end spada i ovi zadnji implantati na kraju zubnog niza, na ovom modelu ćete vidjeti. Znači to su takozvani pterigoidni implantati koji dolaze u kosti takozvane baze lubanje. To je dodatno... Da, pa sve vam je to lubanje. Dakle, možemo to smatrati sve i ličnicu i sve to je dio lubanje, to su lubanjske kosti koje onda iskorištavamo kao temelj za naše buduće treće fiksne zube. Wow, izjemno. Zato vam je potrebna ta velika preciznost, zato vam je potreban miran pacijent, zato je neophodno potrebno imati u ordinaciji anesteziologa koji vam pruža taj mir u radu kako vama, tako i pacijentu, da bude bez stresa i bez ikakvih naglih pokreta koji mogu prvenstveno ozlijediti njega. Ja verjamem, da se kirurg ravno ne more zanesti na to. Dejte mir, sam v lobanju vam bomo zavrtali. Vse bo v redu. To bi bilo jako nezgodno. Ne bi bilo okej. Anesteziolog tako prilagođuje dubinu anestezije. Znate, prema operacijskom zahvatu u početku se daju jaki analgetici, jaki sedativi. Kako ide prema kraju operacije, to se smanjuje pomalo i onda bolesnik se vrlo brzo budi i oporavlja. Znači dobije jedan kompletnu obradu i nakon toga je budan, nakon 20 minuta i može se već dići i raditi dalje pretrage. Moramo naglasiti samo da je ta analgosedacija koju mi provodimo intravenska, što znači da pacijentu postavimo venski put na ruku i jednostavno je onda profesor Camaldini može najnormalnije nastaviti sa doziranjem lijekova. U povijesti je bilo naravno kako je ta anesteziologija kao grana, u tom ćete više možda vi bolje moći reći, krenula 1830-ih tamo godina, bila vrlo kako bih rekao, slučajnim odabirom se došlo do dva osnovna načina anestezije kao takve. Jedno je dušični oksidul, takozvani rajski plin, a drugi je bio kloroform. I sad uvijek su bili prijepori šta je bolje. Današnja znanost iznjedrila je da je taj dušični oksidul pase. Da to je apsolutno po meni, po mojem mišljenju, a vjerujem i po mišljenju anesteziologa, apsolutna prošlost, povijest i da se on ne bi trebao upotrebljavati u ordinacijama. Iako ga anglosaksonska stomatologija relativno još koristi, kao i bliskoistočna stomatologija. Međutim, vi ste u jednom okruženju, koliko god ta maska bila pripojena na nos pacijenta, i vi udišete taj plin kao operater i svi u prostoriji. Znači, prvo je to negativna strana, jer pacijent ga diše jednokratno, a vi svaki dan. Dakle, trujete se nepotrebno. Nije to najveća negativa. Najveća negativa je što je on i toksičan za pacijenta. Prva operacija izvedena sa dušičnim oksidulom završila je smrtnim slučajem, nemojmo to zaboraviti. To smo... Horace Bona je 1844. godine izveo prvu vađenje zubi kod bolesnika sa dušičnim oksidulom, međutim, zbog stručne pogreške to je završilo sa smrtno. Ja? Međutim, onda se je poslije toga pojavio taj kloroform, pa je prva anestezija napravljena sa eterskom maskom i tako se je to mijenjalo. Inhalacija je zamijenila inhalacijsku anesteziju i zamijenila intravenska. Mi
Dušični oksidul u klinici nismo upotrebljavali već dobrih 15 godina, međutim on se polako nekako vratio preko stomatologije. Taj dušični oksidul, on ima svoje minuse zato što vam on s jedne strane izaziva mučninu i povraćanje, s druge strane on izaziva depresiju koštane srži. A vi znate da iz koštane srži se stvaraju crvena krvna zrnca, tako da izaziva anemiju zbog pomanjkanja vitamina B12. Izaziva neuropatiju i teratogenije. Ima jako puno nus djelovanja. Za razliku od ove intravenske sedacije, dakle svjesne analgosedacije gdje vi dajete intravenski anestetike, za svaki anestetik vam postoji antidot, znači vi možete ga uvijek poništiti njegovo djelovanje kad hoćete probuditi pacijenta. Djeluje iznimno kratko, brzo djeluje iznimno kratko, osim toga ne izaziva niti mučninu, niti povraćanje. I pacijenti se baš sa osmijehom bude. Ste me prepričali, je varno, predom. Mislim, bitno je da se zna, znate koji tip anestezije, ako čovjek gleda kud bi išao, da je ta intravenska svjesna sedacija daleko ima veću prednost od dušičnog oksidula. Doktor Trampuš, ne glede na to, kakšnega gosta mi pripeljete, zmeraj nekega strokovnjaka iz različnih področji, s katerim sodelujete, zato da je izkušnja pacijenta čim boljša. Zdaj ste mi pa tole prinesli. Tako je. Mislim, da tole ni za mene, ne? Pa nije, to ne bi preporučio vama, jer za sad vas ništa ne boli, tako jednostavno nije vam potrebno. Zakaj gre? Pentrox se tako imenuje. Je. Pentrox se zove, to je znači jedan novi, rekao bi, i preparat i primjena na tržištu analgetika za bolove, za one prve bolove, kad pacijent dođe u akutnoj boli, znači ona prva bol kad dođete i kaže mene nesnosno boli, ja udaram glavom o zid, ja ne znam doktore šta da radim. Ne mogu otvoriti usta. Ne mogu otvoriti usta. Znači, kad je čovjek stvarno u šoku od boli, onda jednostavno upotrebimo Pentrox kao takav koji ga jednostavno uvede u nekakvo stanje bezbolnosti na način da on udiše. Znači, taj preparat se udiše do te mjere da vi sami u stvari sebi dozirate dok vas prestane boliti. I u tom momentu prestanete udisati, inhalirati taj dio. To je kao lula. Znači, vi ga primite, stavite u usta, dišete. Ako želite pojačati djelovanje, postoje ovdje rupica gore, začepite. To znači da preparat koncentriraniji ulazi vama u pluća. Australska zadeva sam prebrala. Više o tome reći će vam sad profesorica Maldini. A čujte, na 5 miliona primjera je već to primijenjeno na bolesnicima, primjenjuje se u svim akutnih stanjima. Znači u stomatologiji, znači na terenu kad imate frakture, saobraćajke. Znači to je ono što je rekao doktor Trampuš, za sva akutna stanja gdje imate jake boli, umjerenu do jaku bol, vi ovo možete bolesniku dati. Jer vam bolesnik ili ne može popiti tabletu ili mu ne možete intravenski dati lijek, ali naravno u tom slučaju mora postojati komunikacija bolesnika da vi njemu možete objasniti medicinski nadzor kako taj lijek primijeniti. On vam u stvari trenutno prekida bol nakon prvih 2-3 minute i nakon prvih 10 udisaja bol se postepeno smanjuje i nestaje. Tako da njega može se primjenjivati taj lijek u trajanju od 30 minuta do 1 sat, ovisno brzinom i intenzitetom kako vi udišete. In v tem času se reši vzrok. I tako je. Onda vam pacijent lijepo može otvoriti usta, doktor može pogledati o čem se radi, dogovoriti se i onda možemo mi mirno nastupiti i dalju analgeziju, intravensku. Točno, ali često puta kad vi onaj bol suspendirate, onda jednostavno pacijent počne biti euforičan. Ne zbog lijeka. Ja i reče u redu, ja grem domov. Da, bravo. Dobar je, gotovo. Znači ću sutra. To bi bilo nezgodno sa lica nesreće, recimo, ali čujte, znate, kad čovjek se riješi boli, onda je stvarno idealno sredstvo momentalnog rješavanja bolečine. Boli u ambulantama svakako. Da. Hvala lepa za vse informacije, ki ste jih posredovali, ki so bile dobre novice. Ja, definitivno. Bilo nam je drago. Hvala lepa. Torej, dobre novice za zobozdravstvo, veliko stvari se bo spreminjalo
In ja, hvala Bogu, če obstajajo Skype, pa videoklici, pa ne vem kaj še vse, zakaj ne bi šla tehnologija naprej na področju, ki nam zares koristi, kajti naše zdravje se začne dejansko v naših ustih, z dobro higieno in to je torej dober temelj zdravja in dobrega počutja. V oddaji nam včasih zmanjka časa, zato organiziramo predavanja, delavnice, izlete. Preverimo, kaj je aktualno. 21. oktobra 2019. godine ponovo dolazim u Ljubljanu. U Sloveniji sam čest gost, međutim u Ljubljani nisam bio nekoliko godina. Mislim da je vrijeme da naši Slovenci u glavnom gradu Slovenije čuju novosti iz Bosanske doline Piramide. 17.10. vas vabimo na brezplačni dogodek, namenjen predvsem bolnikom, onkološkim in drugim. Marija Ana Kolman bo govorila o naprednih pristopih združevanja medicine in fitoterapije. Ker je prvi vikend šamanizma in fitoterapije na Jezerskem razprodan, smo objavili dodaten termin od 25. do 27.10. Na Šenkovi domačiji na Jezerskem bo torej potekal vikend z Marijo Ano Kolman, šamanizem in fitomedicina.